Tiene total de Siete Maga Abandonao Proyecto al Gobierno local desde año 2013 hasta año 2015. Base na record de la Oficina del Ingeniero del Ciudad, sa de este amo mga barrio hall de Kapisan, Dita, Kiniput, Campo Islam, Pangapuyan, Ilapacan. Iuno amo el multipurpose building na tumalutab. Takosta este mga proyekto más de 22 millones de peso. Mismo el alcalde Maria Isabel Climaco ella confirma acerca con este mga Abandonao proyekto. Amoy agane, tiene business mga kontratista kaya saka mga kontrata na gobyerno ya abandona. And I'd like Attorney Sam to answer it because in 2014, muchos de kita ya po del gobierno lokal man settle, ichene sila que se llama mga pago que debía ya hace. Mientras tanto, y habla si Attorney Sam Mariano del City Legal Office, todo este mga proyekto talye na di ila oficina ita esta bajo na investigasyon. Tadale según sila tiempo con el mga kontratista envuelto para explica si por qué abandona sila con el mga proyekto y si por qué hindi debe man forfeit el gobierno lokal con el diida performance bond. They are given a period of 7 days to submit their position paper wherein they will try to convince the head of the procuring entity, and I'm referring to the local chief executive, the mayor, on why their bond will not be forfeited, and at the same time, they will not be blacklisted. Now, it is on this process that the concerned contractor will remedy the problem. El momento, según hindi pwede resolve el mga kontratista con el di ila problema, tiene derecho el gobierno lokal para saka con el performance bond del mga kontratista. Assuming for the sake of argument that this particular project remains abandoned, we can always run after the ban, the performance ban. That ban will answer for whatever damages the city will suffer by reason of the intentional abandonment on the part of the contractor. And this ban, which we will collect, this can again be infused in the budget. Y explica también si Mariano razón si por qué tiene del mga kontratista el hindi ta pwede ase akaba con di ila proyekto. I can only speculate. Most often than not, there is what we call a practice of kiting. They try to get as many projects as they can, and as soon as they receive a particular mobilization, instead of using it for the project for which they were awarded, this will be used for a previous project. Esta según el razón si por qué debe una chequea al gobierno local con el financial capability del bidder antes man award con este mga proyekto. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.